Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sariba Northeast Dialogue ta Jan MAIBAM na taram nokchari. Matam gi tholakpa tungan be isu singi matang da khananai na ba semzariba platform Northeast Dialogue ki ngasi thamzariba khanaba topic di Chargesheet against Sonia Rahul Payback politics sabani kuigi haukiba leibak pokpa numit April gi tang taramanga da Enforcement Directorate tagi kuigi prosecution complaint chargesheet amakhaga kuigi Congress ki leader Sonia Gandhi amadi Rahul Gandhi ani sigi mathakta thangalai base kuigi National Herald money laundering case hariba siga mari lena thangalaki ba kuigi chargesheet amakhagni hiram sigi matang da kuigi tungan ba India gi state tungan ba state ta leiriba kuigi Congress workers singna masi thangalai ba chargesheet sigi mayokda against habatare masi maram jade already kuigi Congress ki leaders singna masi gi matang da clarification pi ki ba leire hariba chargesheet thangalai ba se kuigi election ga mari lena ba or aduga lamdam sida thoi ba economic crisis se kuigi masi nathaina ba thangalakpani amadi central gi agency kuigi Enforcement Directorate se kuigi BJP lengak na khulai wani sizinare haba tungan ba kuigi wafam kamaram phongdorok pasulai even ngarang Manipur Pradesh Congress Committee na silagasu kuigi Manipur gi sakakpham da leiba kuigi Enforcement Directorate Manipur branch su kuigi protest thabar khongjang changchan ki basu leide kuigi CLP leader Okram Ivovi amadi MPCC ki president ke samiga srana lujinga kanda hariba masigi chargesheet sigi matang da tungan statement ke amaram su thoklai kuigi Congress ke side ki su thoklai even BJP ke side ki su amuk thoklai habatare hiram sigi matang dane khoi nanga si khanane na ba thamjari ba topic se khanane na ba saruk yabi ga ba expert panelist mayam da saktak chugi ahanbida All Manipur Bar Association ki president oibiriba oza TOMCHA ne oza TOMCHA bu kai khumna bo chari SHIVA ki ozi president oibiriba oza TOMBI ni oza busu Northeast Window ki studio da taram nok chari amadi Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson oibiriba Professor M Ramananda oza Ramananda busu ikai khumna bo chari ayan basidi oza Ramananda dum lak charage Ozagi ba opinion akogi thangalai ba se koi Congress ke leader Sonia Gandhi amadi Rahul Gandhi ani gi mathak tani thangalai ba pot se National Herald case se hojo sik Delhi court ta kogi ongoing case amo ina chatharaga su leiri ba case ama khakni hiram se gi matang da amuk hana already clarification pi ki ba su leiri habu afam su thami aduga April gi that 15 Tuesday no misi dawo prosecution complaint charge se amu thangalak pani oza kamai thambini han bi oina han bada ina thamjaning ba wafam de khoigi hojik thoi ba issue sida yamna victimization oi ba political vindicta amagi mongda amadi hojik Rahul Gandhi masama Gujarat ta leiri adagi April gi tang nipan mapanda All India Congress Committee gi asogba mi pham so phamgre masina khoigi Gujarat ta Congress lakani haibagi yam sauba khudam khra urakpa masi ubadagi BJP gi leadership sina koi Congress party si akoi ki kari haikani turnish toning ba dugi image amagi projection ma manba maramdi hanaki hogi ba parliamentary session da su Congress party gi leaders singna yamna koi Manipur gi matang da su issue si debate tau si haiba yadaba aduga almost 2 years akoi Manipur da ngasi suffer tore ba akoi gi community mayam wa na phona riba tawriba mayam se asida yadaba masigi issue pressure mayam se not only Congress party khakta natana Tinamul Congress ko igera atoba party mayam amana Manipur gi issue sibu amtang debate tawsi haibu yadaba asigi image se moigi BJP gi image se adik matik solakpa amadi adani gi issue da debate tawsen yadaba haidna akhoi gi leaders Rahul Gandhi na lead oiraga even akhoi gi
elected member Manipur gi elected member ani na su saw na masi issue ji thangat kharabani masida adugi ikai ba machi kamai troga akhoi gi kano se image se sengdokani hai basi tawdana moina Congress party gi akhoi sahi train thoi suraba ari ba case ama ai matik ma panjage masigi National Herald case ki han ba horok pasi 2012 tani masi file tori ba akhoi gi leadership BJP ki leaders Subhamanyam Swami na file tawbani adubu lakliba adugi akhoi hearing tawra lae Delhi High Court ta aduga Delhi Session Court ta 2000 almost 15 da masi case si masi da kariyam ta relevant oidre haina thamgraba case ne ba adubu BJP sarkar 2014 lakpa dagi masi case si direct ED na mok reopen tawbane ba masida dum ulle akhoi gi ED gi role si karino karmaina ED na interest lori bano haiba akhoi gi BJP sarkar gi central government na masi ED si phajana moi gi kari haini moi gi office kano election office amoi na season raga Congress party ki image bu tarnish tawna ba thina ba hona ba ama khongjang ni haina koina laujai adui mathakta akhoi gi hojik lairiba whole issue sida kaidobagi Sonia Gandhi Rahul Gandhi particularly pallaga khabar mayam da sandoiba akhoi gi khabar national khabar singda chandoiba moi yaure moi na money laundering tawbane si money laundering gi matang sida single penny transaction tawbagi karamba example karamba issue lairage ba masing matang da ina panjaning badi National Herald haiba newspaper se akhoi gi 1938 ta former Prime Minister Jawaharlal Nehru na invent tokba found toramba akhoi gi newspaper amani masi newspaper si Associated General Limited haiba company amana masi publish tobani masi gi publications torpada 2008 ta masi newspaper se deficit laktana masi ban tawgre adudagi 2010 da Congress party gi AICC na 90 crore 90.25 crore si piraga masi akhoi gi liability magi mauna toliba paisa me singdopi ba plus aduga newspaper se amok ri anoba hona maramdi newspaper si gi importance karino haibadi masi before independent horokpa Congress party gi amna associate oirakpa Congress party gi amatoiba akhoi gi before independent dagi akhoi gi India gi praja gi damakta khallaga putholakpa newspaper am oibanina Congress party na masi amatoina khanjaba hairiba company akhoi gi AJL hairiba company asi kamain tor kamo hingal ani haibasi torkpa matamda 2010 da Young India haidana company ama hangi masi company si sida simple akhoi gi si company si akhoi na section 8 of company haina hai masi already akhoi gi non profit organization amane ba hairiba non profit organization asida dividend gi paisa phangba tolo phangba natraga any kind of benefit akhoi gi director singda piba khotpa gi wafam kariyam taleite ba asida karamba makhan gi money laundering no haibado asina koina sauna hangi ba question je maramdi hairiba issue sida money laundering haise karingba transaction ama tawbagi issue ama laigadamni transaction sida beneficiary si karamba mongda benefit oi haibadu proof tawgadamne ba ngasi phawbada sigi transaction se asi money laundering gi manung da lai haibagi proof laikidari mamangda Sonia Gandhi Rahul Gandhi pung yankhai manga Rahul Gandhi da hangdana Sonia Gandhi da matam mayam kokolaga hangdana mayam inquiry tawgare masida kariyam ta phangdraba pose asi amok nauna hodoga Congress party leader bu akhoi gi magi image bu thina bo hona base asi Congress party na condemn tawi Congress party na judiciary gi any kind of process ta akhoi believe tawi akhoi gi hojik list tawriba 25 April da su Congress party ready lai masi case saung na fight tawna bagi damakta tawbadabu sumaina political vindicta tawbase BJP gi hongni bi licha se masi tohon tawdana ba akhoi na protest tawjabani masi against ta akhoi na mayokta akhoi gi masi gi akhoi protest tawbagi national level da protest tawbagi akhoi decisions lawjabani haina ai swai matang na thamjage thank you Pabung Tombi dalak
lake khoi hariba ke sigi matang da haba tare khoi BJP ki leader Babulal Marandi na hakibada Enforcement Directorate ki action se atuki matik achumba khongthang ama oye khoi Congress na khoi leiba landam sidagi haba tare countries dagi khoi lut land amadi fund lut tobagi right amata lei thabani nakalamorom dana khoi Congress ki maikedi yong phongdorei basi khoi lakadori ba Bihar amadi Gujarat ki election sigda khoi Congress ki popularity je sum henkalakpani na masi namthana ba hotna ba matamda hariba potse torokpani haba wafam phongdorei matang sa laksaningi base khoi thangalei ba Chargesheet sina khoi political gi revenge longna bagi oirabra haba wafam ni pam kamai thamini bema hadaki Gujarat amadi Bihar ki election se laiba sinamara morkanda politically maduda leader khatrage torga laiba moiki development mayam singdo madu idigi matenga loirona tawgena khanbani kaina sum khanbase swai sima di ai admaina di ai khalaningde mamdi performance kano khoi enforcement director si gi directorate si 1956 ta found tawbani ko ningat bane ngasi bogi manung da khoi gi tongan ba Chargesheet frame tawdana Bihar da Lalu Prasad Yadav aduga tongan ba Congress ki even Rahul Gandhi bawa more than 55-56 hours statement low given like ado masi kanoni aikoi enforcement director say masi si movable unmovable akoi port laidra ko economically mi amana thoi ba senthok tuga sana da property laiba aduga hairibasi khoi gi madugi pochi inti jana moina aikoi gi enforcement director sina mara leitragadi clean sheet ama pirga tokado pone mara leire hairagadi madu masi dandi aini matingna dandi phangadam ne saisa aikoina yegadorse yam seng har kanda mara leite se madugi poram khoina yengmam sangeba mara leitri da election kana ba adugi Congress ki development do madu khitang thaidok no bagi sumba charge ma tawne na haibse on ba just ko let us see ekoi na pami di enforcement director na tawri ma mathau che machine khoi gi tawri ma mathau si tawu kanda karai bhoba madu gi evidence ka loina na chummin la li haibudo puthor ka doino haibudo ekoi yeng ba sange ba ado hojik ma ki oina di SHIVA gi oina di ko masi ekoi atai te to enforcement director na target taw mayam lei ko masi Rahul Gandhi amdi Sonia Gandhi de tem tawrise masi tasengna khoi moi gi family se lisang sin na India do rule store panina moi gi leiba lakpa income ga sana da ba karigumba hai tare ko adai gi area du ga loina na nangi hujiki nangi hujiki khoi gi kanogi BJP ki kanona mana hairiba poche masi aidi sum akhoi hujikok di sumila likhangde the information director na tawri thabak se let them do it masi tawsano maral le ga dandi phang pi sano maral le tana thador ko doni kam maral le tana nagi Gujarat amdi Bihar ki election gi adugi potu da Congress ki development do adugi du diversion tawno tawur mata gadi miyam na khangani kaino leiribe India gi mi 140 crores leiribe ne ba lo yeng ni khangi ne ba ko aduga maral le tami da maran bi bai si suaya ba thabak na te ba sigi poche aduga maral le mata gadi phangom tabu dandi masana pi ba ta bani maral le tab tar gadi adugi potu tawriba sar su subdoi ne aduga hujik maki oina di akoina madugi pochi ai kitang SHIVA gi oina di haibagan malena ai admai thamjagi habi Rahul okay am noise khoi central agency ama oriba khoi enforcement directorate na khoi tawrai ba khongthang si masina kadai foba jumi or lali habigi potu di hosik mau ki oina di khangba ngamdribani na if maral leram taragadi madugi matik chaba khoi result adum lakfam thoi maral leram dragadi
ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ B ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯁꯥꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ B teamꯒꯤꯗꯣ BJPꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯁꯦ B ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯅꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BJPꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯔꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯎꯠ ꯄꯤꯁꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯕꯔ ꯄꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯕꯔꯁꯤꯗ ꯉꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯀꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ CPIꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯐꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯑꯇꯩꯅ ꯂꯩꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ CPIꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ इडिटोरियल खंगदे अमद खंगदे मसी याम मरु ओइब पोद बने अदना हौजिक की नेशनल हेराल्ड मतांग से लाखो मतमसदा इन कांग्रेस की ओइबा पोत खर हाइनिंग कांग्रेस सी 1952 टू 1969 भावदा कांग्रेस की सिंबल सी कोई सन पाबोत से अदुबु 1971 गिदा कोई इंदिरा गांधी सी मतमदगी कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजालिंगपा है मासे मान मोइना तानथोएब मासे एक्सपेल तौबदगी मागी तोंगानबा मागी कनो मा पार्टी में सेमेक इंदिरा कांग्रेस आ रहे मसीगी सिंबल सी हुए सन मपी मसाने 1971 दिगिना 77 बाबू मसीदगी कमाय तो गेदा 1977 की मतुंगददी अमु कांग्रेस अमु स्प्लिट तौथोएब स्प्लिट तौबदगी दी कांग्रेस आए हदन लाए कांग्रेस आए हदन लापदगी ngसागी खुबा की पोछि लाए हुजिक बाउद मसी सिजनरी तसेंग येउ मतमददी नेशनल हेराल्ड हाइबबसिदी ngसागी को अखुगी सन गन पाबोत ओरिंगगी मतमदगी मसीदी कांग्रेस की ओब लन ने कांग्रेस की लन हाइबसी प्रजा की लन ने मंदी केनो द मतमसिदी 1952 टू 1961 69 ददी ngसागी अखुगी कनो हेक को निंग तंब फंगब मतुंगददी ngसागी कांग्रेस अखुगी ओपोजिशन के जिपंगले लेबजा नते मंदी केनो द मसी अखुगी कांग्रेस हाइबसिदा नुंसीजबा कांग्रेस दा थाजबबसे मयाम ले मतमदगी पोत मयाम सी लैरप पोसे नेशनल हेराल्ड से फोंगिदबसी कुइरे कुइरपदगी ओरंगनेबा सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेनेंट से सुब्रमण्यम स्वामी की मागी साथी बसिन कइनो द मासे बीजेपी की लीडर ओरगसु मा केस हम थाब मीने बीजेपी की मतक जो दम था मासे मासी दी को हाइना तानबा सी मागी ओइबा मानसु मेना खल्लगददी ngसागी को याम समना हाबदा आप चंदक लोइग्रे को दिल्ली दा दुबदबदी पंजाब ददी पारी आप की मथकदा मखोगी लिक्वर से को लिक्वर स्कीम दो अद स्कैम ने हाइदन कंप्लेन तवे कनाना तवे कांग्रेस की मोगी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट न तवे फागथरे नत्रा मांदी केनोदा अखोगी केनोसिदा लेबाक सिदा सगी को पार्टी थी दबी अखो असुंबा द थाजब मी मयाम लैरे अदना अदुना तवप सिंजे मतम मतम मतुंगिना अदु दागदी आपना इसी कांग्रेस या बीजेपी का मानरगा तवने ना हाबि यारिबो पोने हाजो हायुनी मोय असेंगमनि मोय केनो तवबिरिने ना अदुबो मदुदा लैबा अखोगी स्टेट की को दिल्ली यूनियन टेरिटरी की मोय स्टेट यूनियन हाबि तारे नत्रगे यूनियन टेरिटरी की यूनियन हागद्रा अदुगी प्रेसिडेंट ना थारिबो पोतु मदु थिजलुरु मतमदा एसीडी सुमाय तवरे आपना पैसा से सुमाय लान सिजन अदुजु इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने को केस बुदी लोइद्री अना सिगुम्बा मयाम लैबा अदु अतोपा मदि सिगुम्बा असेंबा तवगदबनी हाइदना
लेरिबो लीडर सिंगसे मसिमदि कोई थागत निगाय नेबा अदु अखोना किरिबदि माय मतम दुगी हजि बीजेपी की लीडर सिंग मथक तसु मयाम लेरमगनी मोइना पारिगे मतम दना होय मदु खरा तथरमगनी को कोइना उबदा अदगी अदुना तथै हारगसु ngsaगी थारे बसिमदि फै अदुगा तसेंग हातागदि मैसेज आई मतम दा आई मी कंखटपगी महता अमगी ओइबु ओइरो मसिदी सिदी को खुद थिंजनदना को इंडिपेंडेंट ली तहनगदबने हाबसे आइदी मसी मसोमदो ओइना आइदी चलहनिंगे मरमदि करिगनोदा मदमाना पॉलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस ना कालिंगेदना कांग्रेस मिशन ओइबा नत्रा अदगी बीजेपी ने कालिंगेदा बीजेपी की मिशन ओइबदि कोइदी नुंगाइतेबा अदुना मोइसी एकोइना न्यूट्रल ओइना थंबा फै अदुगा न्यूट्रल ओइनासु लेहेनिंगे अदुगा लावबो मतमदसु न्यूट्रल ओइनासु लाहोनिंगी नंगरांग नहान मोइना तौरेइसे सोनिया का राहुल की मथक्ता इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने तौरीबीसी यानिंगदे हाबिसिनदी अतोबा सिंगुदा तौरीदी यारब्रा हाबिगी पोदम खतंगदी लाए अदन मसीगी आई हामददा आई समाना हाजे ओके कोई ओके आई अदम होय अनि सुबर राउंड से तुम ओजादगी से तुम होजरा अदमने ओजादा तुम फाको बिबि मुगसु तुम बिबि बसी यारे ओके हैप्पी ओजा अखोगी ओजाना पनगिबा हुजिकी ओंलिंग सोनिया गांधी नत्र राहुल गांधी की मिंगसी पल्लगा हाइबगी वाफम की वाद नते अखोगी लीडर होइबगी अखोगी लीडर खुदिमक अखोइना मधुदा चल्लिबा मोगी स्टेक होल्डर होइबा खुदिमक ता की अगेंस्ट तौबा थबक से असिगी अगेंस्ट कोइ लाउजबने सिदा अखोगी न्यूज़पेपर सिंगना डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मयाम लेबे याइको अदुबु अखोगी ऑल स्टेक होल्डर मरमदि यंग इंडिया दा ट्रांसफर तौरिबा पोस्ट से असि ओनली शेयर होल्डर नेमा को शेयर खतनेबा को कोई 99% ऑफ शेयर से ट्रांसफर तौरे को मसी तौरिबा ट्रांसफर से असिना कोई कनोगी एसोसिएट जनरल लिमिटेड की प्रॉपर्टीज में आमगी ओनर वे हाइब नटेबा मरमदी मसीदा कोई लर्नेड लॉयर रमना कोई स्पो कनोगी AICC की मेंबर रमना राज्यसभा मेंबर्स होइबा अखोगी अभिषेक मनुसुंबीना ऑलरेडी क्लियर तौग्रबनेबा मसी वाफम सिदा मसीदा हाइरिबा वाफम से अखोगी 1955 की 5 member judgment amada already mention tawre any company with 100% share whatever so they are not automatically entitled to be owner of that another company haidana adugi case already leidana koi gi Vodafone gi matang na man loina mention tawre haigreba asina takpadi hairiba case sida generiba transaction che masi ownership oire natra property ki benefit phange haibasi asi ngasi bawo proof to mangam drieba masi wafam sine ina akoi gi sir gi satum cha gi no gi matang ne samthokning se aduga anisubada akoi gi info akoi na info ed da kedobagi accused story no haibagi reason ama leyeba hauzik ed da opposition leader sing se da accused oba adu charge sheet to bose asigi conviction rate only 1% नेबा only 1% मैम conviction तवी बीजेपी यावगन हेक कोई के कनोना संगोमना जामथोपगी concept ता कोई के एकता purified ओइरबगी मोंगदा गंगाजल जामथोपगी मोंगदा एकता करियम तलेतबा अदुगा opposition लेरगना मागे against एकता केस तोबा असिगी चन्नबीसी आम तोइना थेनरकपा असिना कोइना हाइरिबा कोई की political vindicta के concept से असि असुम्बनी हाइबसे कोई पार्टी की तरफ से थमेबा मरमदी हाइरिबा इंडिया की मनुंगसिदा हौजुजु लेरिबा इलेक्शन की इरांग सिमरम लेजरे अदुगा इश्यूज मयाम लेरिबसे असि डिबेट तौदना हौजे वर्क बिल की मतंग लेरी अतोप मखन मखन की इश्यूज मयाम द डिबेट तौसी हाइबा यादतना अदुगी मयाम से डिस्ट्रैक्ट तौनबा अदुगा पॉलिटिकल पार्टी अमदा मरमदी मोइना क्वाइटगी मरुइना कीबा पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने मरमदी कांग्रेस पार्टी इज द ओनली ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया टुडे क्वाइटगी मेजर पार्टी हमनेबा असिगी पार्टी से करम मोंगदा टर्निस तौजी के असिगी इमेज है हाइबगी मोइगी पॉलिटिकल कोई स्ट्रेटजी अमगी मखादा तोरपनेना आई मसिग मताना क्लियरफाई तौजी ओके ज्यादा क्वेश्चन अमा खतंग लाक्चनिंग बदा खोगी होय तोंगान दुकान बा कोई स्टेटमेंट बुदी फोंगी अदुबो जानासु क्लैरिफाई बुदी तौबिरी को अदुगा हौजिक प्रोटेस्ट म्याम चथरी को स्टेट
tongan tongan ba state sing da khoi gi harba charge sigi mayok ta habi tare masi yaning de habi gi pot ta khoi gi protest me amam chathari masida khoi gi VJP gi site gi habi tare khoi gi leader Vaulan Marandina phongdorok pa se khoi gi protest se chathara kan da khoi gi praja sing se hariba kino sigi matang da mislead tongna ba khona haba charge ama khaksu khoi no criticize ama khaksu torok pa habi tare masi matang di kamai thamini khoi gi hariba matang exactly khoi protest away issues hai at least akhoi gi achauba protest khoi na tawriba gi objective hairagadi political bandicta gi ma akhoi image ma tarnish to bai se akhoi gi opposition party gi leader ama party gi chawal leader ama akhoi party se image buthat ke haba taragadi party gi leader dubu accusation tawraga party ki leader ki image tu bu akhoi ki mangal laga mangan ta laga koi party si weak ohen ba hai ba si political strategy amane ba ko machine akhoi ki leader sing da achmaina accusation tawraga idigi through da ai nang sai panjagre sahi trying to issue ba case am da already close over case am da reopen tawraga adagi lakado be election maya da ko mamang da su ko matam da election maya ni adagi hojik su lakado ba bihar election gi panjari gujarat election pali lakado be election maya si da hekta koi gi leader sing de question tawba aduga propaganda sandok ba masi propaganda sandok pa gi against da hai ba ma gi timing se akhoi gi timing of Chargesheet haiba se akhoi gi already Chargesheet tobugi matam se last day da torpa 9 April of 2025 ke dobi nini mamang tongam drino only last day da torpa tawda ya den tawjilakpa man just a point credit am longna ba natraga kalimba image ama akhoi gi projection ama akhoi gi no propaganda am sagatna mohona ba adugi urakpa adui mathakta hoji case saliba pose asida tang mapan April da Chargesheet tawraba matungda numit nini matungda akhoi idina properties me amje seize dongni ga harakpa ko nearly about 651 crore gi properties hai Delhi da leba Mumbai da leba adagi Lucknow da leba properties seize dongni ga harakpa hai badi yam action je koi gi court na su tadriba action aduga ektan tawtobi ade na torpa ko for example Rahul Gandhi disqualification case ta ekta magi Bangalore dagi tathopi ba ko adum yamna immediate action to at least tarnish the image of the leader ko masida koi gi Congress party gi chauba koi na hori ba ho natraga Congress party na against oi ba se asigi sumba koi targeted oi ba adagi intended oi ba moi gi image turning natraga koi Congress party bu maithi en ge natra Congress party gi mai khon gi haiba gi kaino ama da mission ama da changa pa se asi against ne koi na tokjari ba protest okay am phazan thambikre ai pabung to bidang ulak chege pabung na sunga saya ham bagi round su thambikre gi Gandhi family sina khoi gi India se jam khoi na miyam gi damang ta thabak tori bas atu ki metik kui kre khoi gi miyam sing gi damang ta khoi na for the welfare of people for the welfare of country thabak se atu ki metik yam tori habe tare kui dribada su hoziki Rahul Gandhi na parliament ta khoi gi employment inflation amadi farmers declining economy hariba sing sig issue sigi matang da parliament ta su pukhat ki bale hariba pukhat ki voice stress to ki ba sing se namthana bagi damak ta nathaina bagi damak ta hariba charges se thakalakum ne haba wafom khak phongdori pamu swai matang di kamai thamini be makano ne mase koi gi 2012 teng 15 bogi manung adu 25 ne sei time je mu shure na hai tai adu sei the cost of price ki lane gi property du gi podcast se yamna sigi koi posi yamna akoi gi thijil ro kan da yamna soile ramba adagi amana hujiki young India gi hujiki le transfer to we posi yamna koi gi clean noi da ba aduga Bobulan Marandi na hairi bese masi akoi gi maram sare na maso hairi bane ba adu information directorate na hujik to ba akoi gi leiba investigation je masi yam seng na akoi gi white or black si khande ngai ta ne politically madu mileage long na ba adagi adu ada to ni kai na se masi makti ai Shivsena akoi gi Shivsena je Congress am di BJP gi karon layman isam sama amoina ai sum thambani ko aduga as a alliance ai kitang mazgi matang ai kitang clarification to jage ba Rahul Gandhi ka Sonia Gandhi ki matak da tawriba
information director ki nangi information director ki hujiki thi humgi thab ama tawri se babung mari bhar thikisa sanoba koi politically sahi da koi ki madu ki mata ki na tawraga madung da koi ki kano se wasi congress na su bjp muthar na mo hona ba bjp na su congress muthar na mo hona ba ki ani ki mark sida thui ba pola mane ba adu mo pochi movable property unmovable property se masi ki pochi har ba koi ki heral le ba sigi newspaper sigi le ba kano se akoi manipur people's party ki jo matam da iho win le me ori ba har ko I think that is the mouthpiece political party du ki mouthpiece ne ba adu ko sigi le ba pochi yam sheng na ga di karigumba ponamak karigumba khara madugi port khar le ba duna tawri bane ba adu ka अखोई इंडिया कोर्ट सामग निफूसना अखोई कोर्ट्स इकाई खुमनरी बने है कोर्ट्स की मथक कनासु लेते हैं कोर्ट्स अरांग तब याब नते मधु अरांग तब तमदा प्रजा मियाम सिना करी बीजेपी की मथक करी पाखुम लाकनी करी वहंग लाकनी से मुझे खांगे बोने याम सेंगदी आईदी हुजिकी कांग्रेस ना लिसांग सिना अखोई सही हुमफुग मंगा humpu hena palak pasida ton ba yang khai mukti pan khre ko sajida ai di ngasi bo munung da ko ai yaw seng ha ga da moi na ga jik tawri ba agoi gi kanu se khidang agoi gi ahen ba lak pa masa gi income dagi aduga masa gi phangam thokpa leibam thokpa magi agoi gi property dagi adugi pochi adu maina leirang wadra haiba adugi potu de chingda da idina masi tawu mali adu karigumba hujik leiriba khoi gi election says da moi shaun mai pa kharni aduna leader ani sima siraga di aduga moi gi mathak case tawga di moi si moi gi leiriba अखोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दुगी सेटअप तबुदो मियाम न यादन मने दु तबनि काइन हाइबसे आइना सा हाइजेने माना ने दनि फंगने बा अदो हाइजिन गी पोनमदि याबन तेबि वानि दा ओरेन संगोम गी सिंगी लाकने बा अदुगा सिदाइसदा अखोई की सोमनेम स्वामी गाइसी मासी यामना न्यूट्रल ओबा अदुम साउथ की यामना कोई political party da ka leiro su modom da ka base tawse da ba mi amane ba adu hujik le india gi akoi political party ani kha ga har da bjp am di congress ani gi marak le nari ba pochi akoi gi manipur da di sigi pochi ai di yam kanan nei na ning de mam di akoi yam wari yes akoi ayo mi tha to wari ba ko ai di yam si gi ba ta yam interest le ti hai ta le akoi yam wari hujik akoi iram dam kanara mo honam bin chai no mayam thawai mang re mi lising mu mari maga mo sa da thak thun lai ri aru hujik phong da akoi tumi na le na ga su akoi depression si de akoi loina ko angang ma sa de na so ho le ne ai shwai si ga di yam kan ga na ning de ru mo le di fa du ke ro party wo so dom su kan bi no ai shawo su pa wo su ina wo su miyam gi peshan la na sin mi pha ta ni ke ro jil tham ta ni madai party ni ga ni sagut padu tawrugum sewa aduga marale budi moi mai phajani marale trana ikai mai phangjini kai no kana silli no adai da hujik marale ga leite ga madu manipuri wa ni ngai tarjasta sugumba khoi pona mada akhoi gi enforcement director gi office ma daga khoi gi rally ga sat khot se please akhoi masima अखोई मांग ताबा हुजिकी वारिबो प्रजा मियामगी सिदा खिरंग अखोई सिदा आई सिदा की डाइवर्सन तौनो होनो बि रोय नाई आई एडवाइस थमजगे ओके आई पावा ओजा तम जादा मुला चगे ओजा कोगी जोंगान बेस्ट स्टेट सिंगदा प्रोटेस्ट तौक्रे इन ममांग दस पंजाक्रे अदो इवन मणिपुर दसु कोई सीएलपी लीडर अक्रब इवो विदा लुचिंगा कांदा कोगी ngarang se रैली अमखक जटकी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मणिपुर ब्रांच के ऑफिस तमना खोंजंगम खा जंक्शन की मदु दमान फोंदो खिबसे चथरइबा थवोंग से खोगी डेमोक्रेसी से खोंगावना बने हाबो वाफोम कोसो फोंदोक्री दुगा हारिबा चार्ज थांगलकपसिगी मतंगदा खोगी कांग्रेस पार्टी ना खोगी करीना चुमिनो करमना लालिमन हाबिगी पोचे मयेक सिगना खंगनबि दमकता फाइट तोगने हाबा वाफोम कोसो फोंदोय ओजा कमाय थमिनी सि मतंगदा पनिंगम दबने दोय
yamba TOMBI na pangrabne juga panjai sa haibado tasingna national herald chi kana na linkal amuno Jawaharlal Nehru na moi leader mayam ko pul ka 1938 linkat ke bani karam kanda lep ke bano 2008 ta magi sendon haitare ko igi paisa sil pak crore 90 si ton badi ma si to ke bane sigi se du sorpudi aduga ngasai ga hoji haba yang India haibasina sai ko ma si 2010 de linkat pani 2008 ni ko to krisa 2010 da yang India je linkat pani da ma si pedo capital de moi khaga nam pa la ma khatne adu ma moina lupa si lak khada ko pa la yang khai mo haidin sai do ko adu kan sai mai kamai to gi da sai gi moina congress te gi loan loru ne associated journal limitation 90.25 crore gi loan loru mani madu sing mangam de na di kano khara habi jabi khara di leina re gi madu nungai ta dana adu akhoi gi sobrumanium sami ne tawi desu yam samna de sobrumanium sami kai ka mayam je loina ma kahana congress ki partner to mani mam de kano da bjp je thol ku kui ai loina ma freedom movement lang ba ngate ni punna lang me ba ngate ni ana sumai to na tasingna true congressman am oita gadi Jawaharlal Nehru na link chami ba national herang ka dugra ga ha se masi da thijan ba to oina mai unsang ga to simako sumai to na ko gi manipur gi simanta pratika se ka dugra ge ji thibi ga to simanta pratika se congress ki mouthpiece ne ka dugra ga ha se masi yeng ga to ne masi ji sei tram ha parliament ni angna da si hingalam de adana singo ma ji yeng mum jang ato atopam na lepa ka wa bai ta ga de hoi ai ju ngang di khalep kai man da congress no to si am maro political party mana man wari sanare kuki kangbu na ga koi gi mite gi CSO wari sanare adige minister home affairs no pointer ko puto ya pointer cha pa ma tani kuki kangbu na amatta yaro hai maside ka du bugi ya handri no ngara chapa tu am khatang ga haibiram mo manipur da su rule of law se hanjalan biu article 19 se enforced of biu lam heliba mi sing sing mathak te action lokhat pion am khatang na pira magadi ya mai na phajagadabane ko hai jam samna da ada tawi disu Sonia gi nate Rahul gi nate rule of law nga o habane ba am samna da rule of law se thambio habani ade da de manipur da tawri ba pose han wari sana ba matam hojik su men ta da le moina ya de har ga ko hojik su dum phar ta da le ri national highway handukri congress na habje gyan ta han biro habane ba ko sai gi kulai disis nabi ke no aduga ma understanding mo kubiro habne adi si am thuna madu ngarang sida manipur da su rule of law je thambi yu haibase masi hayu mam ni kenu da congress so prasan gi marakta akhoi da ko noi di sengmai lam ngam da bani hadana karim ka thaina basi yawra bane ko adu de community oina hojik se akhoi se sok hora bane adu je political party gi so prasan na ai mami da hajar ro ko adu sigum bagi poche yam munna yam mathau tai adu ma se manipur da su rule of law se thambiyo india da su rule of law se thambiyo law enforcing agency sing je lana sisna bi ganu haidana ne ko general oina thamje adigi enforcement director ki mi khanba matam da neutral oina khansi cbi gi khanba da hoji moi case to bu ude haba supreme court na chief justice haidi court ki ko justice jauna mogi kanu se khan bagi akhoi gi kanu hai tare ko mogi khan na bagi mokhoi gi board se adu da yaw gudam ne han lo thokhi bane adana sigum ba mayam se masi akhoi thengna bam changi ada moi de ko asidi yam phate bu posidi moi na hojik season ba sumaina hayang akhoi na pam da kan da akhoi season ga bi wakal ma chen na man ba lei hawa adu di phate ba aduna ti moi jing je aduna election commission neutral lo gidam ni CBI neutral lo gidam ni enforcement directorate neutral lo gidam ni loina mak se neutral lo gidam ni haibe ki line da sangmana khwaidaram phai aduga hojiki lairiba ko moi da ya maru ba ani pai amadi moi supreme court chakre supreme court no sanga haiduni am bajana hangre si point hum je government na pakumpio masidi noi na torsi niom na te akhoi step pi ne ba hairabni ko ka bilam dei matang da adu to ko kan su manipur gi lairiba irang je moi na thei budong no tawai de akhoi du khale e kari no moi group amagi dong te moi je te song thoga ko supreme court te chat ngamina do hoji akhoi gi manipur de lairiba sidei da akhoi masi bok de lamen jalandre ri na hanju minister of home affairs ha do moi indre do da gadi moi je ka do ilandri no asid akhoi ju supreme court masi gi dong te chat ke na na wa mati am du pan biram mo adana sigom posi lei tabase masina sage akhoi gi manipur gi oina di india gi wan natabda akhoi gi community amaga akhoi ko mapa amana masa manga pokoda misang mikhai nai ne yeng bagi miyeng do akhoi do utpa ma yaw re ba ko na akhoi da
thawai si nuai ta ba ko khoi gi thamoi si de sepak pa di khoi pru pru chak pa ko esa khoi ji bu kari no to mi ma sai nam le dai ne khoi ji to mi ma sai na khan bu do adu gi po da ma khalan na ba po da ma tholok po da no tawai adu masi di phatte adana sai gi khoi gi political leader sing sina to matam da yamna ko neutral rule of law is ni lo re rule of law covers everything ko adana se manipur rule of law lege da bani enforce to da bani india da su rule of lege da bani enforce to da bani ha se adana salan ninge party amana sai gi ko sigumba agency government agency amata lana season ba yaro ha se mazom do na khoi di thoman ninge okay yam phasan thambi cross dana khoi gi government ki ba central agency sing se khoi gi political mileage law da bagi damakta ha betare khoi gi somda khoi gi micham mikhai nai habagi pot ta putorok pasi masi yaning da bagi wafam dune hazan thambri she ai aroi ba round se ai oza humakta lecture ge khoi oza ramananda dana lecture oza khoi hozik fawgi one di steps se khoi gi protest adagi chathaba khoi gi adugma mayam di tawkre hariba star se thangalak pasi gi matang da makhata ba step ha betare khoi gi congress ki side ge ha betare kari kari kero to bodi lebi kamai thaminge adu conclusion point on thambi congress side gi ariba case idina already chargesheet tawgrabni na adu already listed tawre tang kunmanga april da aduna congress ki di already lawyer sing dana madugi achoba kaino hai tare case thengna bagi preparations already hogre koi tawom thubai thawni masida court ta lakpada koina yaningte haiba adu tawde ada tawde haibagi wafam nate court ki thabak tu koi court dum thenagani tawbodabu political vendetta haiba concept se asi mi amagi image turnish to base asi yaningte haiba dunia koina uchari basi makha taba akoina strongly court thajai akoida we have very strong point to cancel this case aduna akoi gi side tagi manam di akoi lan belete congress party leader singna masigi transaction ki matang lan belete hauji phawda congress party ki members sing adu da mention toriba leaders sing sida karigumba benefit ek penny of paisa bhangbagi wafam leite paisa karem da dividend distribute bai wafam leite any kind of benefit pay bhangbai wafam leite any kind of property bhangbai wafam leite property yon bai wafam leite already property lairiba akoi gi associate general limited da laiba property du hojik su masagi hojik gi mingda dum lai young india da transfer to gi leite aduna congress party gi leadership na masida aranba kariyam ta leite haiba wafam je khoi yamna strongly thajaraga khoi court ta thenagani na dum ready to duna leire okay makha taba step hoina khoi gi law gi oiba khoi gi thong da habitare khoi gi makha taba step adum lokhat na bagi damakta sem saduna lei haba wafam dani ai pamung tombi da mulak chege babung KC Venugopal na fungdo ki bawa fang khak khoi ge loshalak poina ai panjaram bada husiki hariba tawar iba pod se khoi VCP gi khoi gi vic tamasa hai wa sa wa fong khak palle asiam khak ni hai miyam puna su khangna re hariba KC khoi gi yam completely false ba aran ba case ama khak ni masi masta kaim ta leite ha ba se khangna re du political revenge law na bagi damak ta tarok pani hariba central agency si se moina misuse so bani ha ba claim am khak tawre ha ba tare loshalak poina sigi mata Bang kita tambil. Aku ini Honorable Court, ada Supreme Court, High Court, ada Information Directors. Labor, aku ini Labor Court macam siapa? Sina mi ama karigumba aku ini information tu kembali lena na. Magi macam tak trial sahaja lena kalau siapa. Aduh gi midu mara later di masih clean sheet nama biar thado kani aduh lei hoga maya mo biar ga magi henna ijat lei poni na kai vai je da mara ne mo ma jel sange da aduh ga mara sunai to midu politically बहुत का गनब ने ना तुम्हारे तौने ना है बिचे मसीदी कांग्रेस की blame game ने ना ये समाना थमजगी अदुग मरा लेते वो इसरो अदुग असुम ओयम सनो अदुग मरा लेते बा अदुग मधुगी मीदुगी मथक्तुदा politically mileage लोग ना बा मधु trial से थरंग मनी का है ना है बिचे को आई मधु ने थाने में वाले वो मानती
Hujik lai lai so hinner bo gyan tan ram ngata ni khut ta mobile painer ni kana kari no loi khang ram ngata ne wori war ko hujik ki money laundering ki matang da adu lane gi karo gi matang da hujik ki Congress ki family yam song che ne ba adu kayam sam che ne ha bu di ED na khang ne ba akoi na sum thena de koi wani ko akoi chahi ni phong ha so de politics story ba ko adu lai bu pochi ai na haji de ba hujik lai bu pochi sahi yang khai gi mathak da rules to ba political party amagi level to asset ko movable gi properties maps adu the based hoga ED na to ko pole mane ba madaju da horen vote card namni adu ni kai na hari se sigi pochi na sigi phammi se numitu gi case tu gi phone ma lakka da amung phamna na ba be na mo ko wi na ba adu ko miam khanna bu miam yeng min da se na ai na ru se mai tam se okay am present have grai ozatum sadalak charge ozana aroiba adum conclusion point so dum thambiro lakchaning bo afam se koigi Congress leader Abhishek Manu Singhvi na phongdo kibda Chargesheet che koi Congress ke leader singi mathak tadi thangkale oi ozana sung sai atopa sing dugi matang su pan bikre ado hoziki phongdore bese koigi thangkale ba pochida kari gi damata hariba case ga mari lenana NDA alliance amadi VCP leader sing singi mathak tadi thangkalak tri bese kari gi masi ED na sengtok form thoi clarification am pibam thoi have wa form do thame hariba posidi koi selective justice se masi is nothing but political thagari na hai waza kamai to meaning English lakpat masi ki matang de trial chatra puki mun na kari mu ko ne accuse thare hai tara ga hapakan court ki to ngale ba moi ge ma thagal ko sin lo de ba e mi chi thara di ma so hapsalo atra si hen ngai si lo to har kan adu ko na am kana hajining bidi ai koi party ki line de saning de adu bu party lo na makta ko na appeal tong ning bidi rule of law se maintain to bio india da law bu ai ge na kana guma party imtana sin na bigan ko mana power paiba matam da mana kalle ngame haidana lo di lana koi gi lo si lana sizna di sizna mo sine haning de du sizna bagi mong man be hadi justice should not only be done but it should seems to be done hain ko yama matam na se asum bataw ina ha bagi thaja bam su prasad pohon ge dawne ba asum bataw du khakte na yade ko ay adu mana tawningi party loina ma manam di kaino da koi party loina ma lai di se India haiba achoba nation sigi dum te hingmina ba ngatani adana nation se mapung phan ge phajan ge hai tar gidi party loina mangna sagi ai nation ne habi gi mauta akhui mayam gi nation ne habi gi wakal lu khanbiraga thabuk to biyo na habi sai suma hai okay am phazan thamigre oza hu mangna akhui gi hariba Chargesheet gi matang da tungan ba opinion sing phongdo pibegi da moto syam na thaga chari eduga hariba Chargesheet gi matang da akhui gi Congress ki side gi makata ba step sing lokhat na bagi damang da akhui gi already same saduna lai ha ba wafam dani oza ni mangna su thambikrai kanana chumi bano kanana lale bano habasi court ki thong da miam puna khang da bani akhui gi maralaram bo itara di khoigi madugi chap chaba dandi phongpam thoi maralaram dragadi khoigi madugi thangkal iba Chargesheet se khoigi maralaram dragadi madu dandi se phongam thokte aba wafam ni thambir se am nungai jai oza tomsa pabung tombi amadi oza ramananda isage chimba camera kai thokpiraga khoigi studio da election biroktuna Dailogue thoram se mopung farbi ga damuk tasu thaga chari matas da notice window na sandok saba notice Dailogue shinjari meng tabir ba singbo muka hanna kurum jari